udah kadang-kadang sa cerita jo kisah nila mangulu jo ngari nila mangulu alay na ni nung mararay wala ni ngamu martebutos tuh justru gawe lancar rawat ceritahon sebetulnya nak perlu ceritahon aku Nang jaga, Pak Ningulu cerita ko. Pak Ningulu itu Beto jo, Pak Ningulu itu cerita ko na mabiar magaro no. bravo unang gabi ate Allah mana Go uang nih song, jadi aku kan di hutan-hutan di hutan-hutan orang jadi nggak rumah tangga udah baru tuh banget orang Bah, itu alai sudah bisa mama muziau cara kerjaku ulet tekun gigi ulet sudah lu udah ulet Hah? bulu. barang dah utigi Utigi, nomor 33 skala pemuda udah banget tuh ano Halo. ngahu udah so ada korni na ipuriu deman di Priu patong Makeneki. dak makene nama kutiahai meloro kamar lima pang ligut Tukang budak. jadi pusuk jam udah sama mak nggak sudah udah alai Arab pulang dang dong si Dewan ini dang macet Takut. si Dewan Hmm. sampai roba ada bapak mah takut tuh nata tuh nata di Inat tadi uta. dah nggak esok kami tuh nggak bahu jual mah pajaya serepuku hujual mah tadi dia mokku Kami Joni. Sami jo doh perdarongan dohot kauma maraek kauma darat hujual mah yakin taburo mangarato untuk meng magabi modal Bisa mamang kamu Mura udah na masuk mo. modal mon berusaha alana sudah itu kan dokon molo jago gigi pasti lo itu Roma sudah tapi kenyataan dari modelan asing go balik ngiro Hasur. hacur pinahulai dang nagabi arok kesalahan daw Dang marpabuhay ala memang na dang ano, marparbuy na ringgan jadi suatu saat daw nga mulai berdiri di otong mulai mau sa perkara juakku dengan bohal na sosadia nangis butet aku lebih masalah anggi aboy kita marhusor di parungulo so na ko itu majo kamu suk majo kamu mana ahlu daw nagay bertiga-tiga lo marenggerenge ba enak Oh. Idoy bangol duo baho enak suku nyari buah-buah juga asai hutan dong kamu marenggerenge itu pasar pagi pasar pago mate pasar pagi memperbijau udah bah Ya tersarupa di dohon lagu ni si Jackie do. oh Adong gula gula na hu to. Marpasar pe. pasar pagi sudah Ondo. Sepilpi. sapil-pil jadi yakin daw na arong ko pengalaman ni ngudu di Jolma manak pengalaman ni Bang Jack almarhum mengenayon di mana ada gon marpasar pagi era 80-an ke akhir 90-an tadi masuk La sido semana jolo. la sirus masuk untuk mampu tadi masuk teh Boy. oke Sepilpi di topi pari daina. Sari satu dukina ditoruni dolo. Sai sadia lelengai ina taonan nami nahachito Huganis eme di sopo daina Lauma
mangan. Wey nang disibutet, oi nang ni anak koku, inak parsorduk bolokku. Sebab ku manihol bulusan madainang iutot dainang dongami manokoti. Iutot dainang dongami marpasar pagi. Ihutot dainang dongami marpasar pagi. Ito memang itu kalau pasar pagi buang Jadi saan ka din ang pasok? out. Sila ulit dumara mag-jam. Berhasil ka. Hula marboniaga daina. Damang isurutina kaki lima. HP Roma sapor nini piinang gabe digusur pamareta. Wey nang disibutet, oi nang ni anak koku, inak parsorduk bolokku. Sebab ku manihol bulusan madainang iutot dainang dongami manokoti. Iutot dainang dongami marpasar pagi. Ihutot dainang dongami marpasar pagi. Jadi perekonomian Gabi uding ka doon ang perekonomian. Dung ay deh. Dung. Arong ma Bila- Dapat ang soal. arong ma Najuro muda di sini otik. ya. Nangi Hmm. arong mo otik kala tetakbo jamat satu saudara. boy di kendali onina. Sangat tragis. Utang si mahal mo lang. Oke. Kaki salah apa?